Right. Fantastic afternoon. Emerson, Ediaguri Munsab Nebro, Premotobre, Gukansi, Kejuana Cassani, Aricasi, Dupuadi, Minute, Secho Barocho Banat Party Buchas producers, and the Apa and I in some idea, bro. Now, you better share a cent and pass of Fina, Mreba Aquamania, Cohedia Coso, our Manoni, Hasana, Brunibi Bacana Manoni. Now, Emmanuel Jaman Badu, former Black Stars player, Mawariana Basso. Ono so akwachibi chese chief imam and mpanifo ahodwa ekokopie mu wase likes of old players no a plasma manin role mame na yenhwe omo a ekopie mu Emmanuel Ajiman Badu wedding na say atum say yes traditional wedding papa bi na Ajiman Badu aye anya ize chief imam kwakumanu ekoye na atum say yes bibia koyi ni ade bani ni Majengo Nejina Waji was signing it. Oi. Kwachi me check spirit level no. I be no mama de omo film no me check spirit level now I say a headroom near too tighter. Na me say headroom no tighter because mama they afi yankwe ni mbako. Trace I heard the gravity of Adiana to say Ajiman Badu we say I hear mo yi de pa to so kodwa mu e mekra no jasam ketwa you say we say no omo be finu ano na capture nti the colondrum level no otin say e was ropa na ya beautiful wa humu ayibi Emmanuel Ajiman Badu ya bu aba so wa de wa nye rough so che ba ko fie boko na ay yi ni ade a ti wa hwemu yi say onua no monsem oba nua no monsem oba ay o ha na fi say fiti Black Stars fo yi bibiri nsema ba jiri say yo you say wa na say you show well quatentin de ma wari in the name of God the Father the Son and the Holy Spirit amen 100 years na me go so ware amen and amen ti eno ne Ajiman Badu so wedding ababeto dwa chese chema yen ko mediama sporting club na yen hwe mediama so enra amoni swateman pacho ehu penalty we eba abepie mu a penalty ne nkofo brina na echema do penalty so enye penalty but me dem afoja na ya be pon no akwa ne je ball no we ye so otwe opia ko kakra bi na se on ne ho kan no so amfa ne ho anka o de man video na sa o de man toso kese to hwe sene ade ya so de ho kan no so amfa ne ho anka no ehu papa bebrena na kire omadwo so otwe no to twe koe no uja fa sene ho kan no ne ho anka no ane se pa chairman top form na fi ho manfo dua ma bro refro gina kensi nim no se duabo fa se ya refri ne nzen ken ade echi no ko ma bonduo o taman for sene Ghana so em ko fa VAR ne mra we be se VAR na VAR no namra me hwana nka we say ya ne kwakwa he bi ni ha te sisa na obaje wonni bibi akoye so phone bia ni wa ebi obi nya na no kwakwa hwe a ne kwa nso yedi o de ba akra ye be na be light off fun ni adum light e betuma si enwo ati eno ne de ekoso na me de ma fo de ne mo ena so Guinness World Record no fofrabo ai we de me sagi se odi aduro when near dry with them so untumi nya ti abrante ma yi enkrofo kase we aduro but bi o high skill ye de wo nya duro untumi nya de bia abakase e dia aduro ma video na fe ye hwe se ne ho nsam so esi etie na 64 watermelons in 1 minute 64 watermelons in 1 minute na kwan ofa so wa mu no eno nie ma video ma sound kakra enti hweo eti mo ana mo gine mo sa na ide twe ni amia patana ufie ya na abrafo abaifo ni ho ufie fu abaifo ekọ odwamu ma mantem na hwemwa ne twas ayi watermelon yimo na zimwa na no du ho na nyankopon bi sa se akwa aba ahaboko na nam na de na wu ya obepi mu a heaven ni hell gate ya no be ka che nyankopon sen
Nyankopon na me try say Guinness Red Brokers maybe tina me dey watermelon to my fruit so ala me dey twa bu na twa me na mawu na baba. Nyankopon be bomma. Hey! Tihe. Ade nkra na wo ji owiase mo ba to de agide din. Otima atwa ba ko 64 na furu mu sika na ntwa no. Why na fast one minute. Hallelujah. Na me nka ho ate. Wo de koso agine gine ho se ya. Amenya mo fama afia man kwata ma kro ma che say afia de wayi plantain chips dia. Ono an obere no so dia ko pra you to be plantain back ma 35 a day. What bad man on pana be say anwumre no. Mama me ne suesi ho no wo yiri. Hey, on e bon pese